Mantai yang pakai itu lompat, adio tinggi atau mana? Ada yang tarik potong itu, jadi mulai tahu kaki ini. Aku iman ayat Yesus berkata, "Iman tetap atau kau pai yang pelan terpai, ya kan? Hadau bum, tahu pai mana? Wan caya, mau iman tham, ayat hadau iman terpai. Numan asai hadau mahu yintau, hang cina hadau jangan cepu mahu amyangan anu win oklap cina, sok win nam, tahu numan inam, numan tay tahu apa am cing man, tahu pani man, win ti ala Maying sama pay tahu atau windy iman. Au pe imane hemlok hem jalong nama mo iman atapu tahu bahipang ina kay tinang kaminyong kana nama mo iman ang pause. Isuman mayeng ka niya kan payo ko pa ng magyaw. Ano? Jadi mo lele tayo mo Israel etin mo wate Passover atau celebration na Jonah pai ko hataw na Israel na anuraya isomutu hataw kaya hataw chan patok kenen tum koilak kinese Taiwan awang puying awang puto wala kanya hataw surpresa atau libu yang libu atau ni tahu yang saat teman zona. Ayam ku i buat. Yesus Kristus jiu dilam mang lam atau mau iyo. Jiu dilam mang lam zona apa yang atau an tamna kai lak sini se atau tu pengwala sini di pengwan kai yuk lak sini tetang nak. Coba. Punya jauh temu kata orang Indonesia. Nang may lepo yung jana atau kami anak mo nang kawang tuman yan yakaya tawa minit kunta jawa dome nang hibak dino ba Yo, amen. Tu sa mo na. Atau dengan cepu di mabu dasar dari wangan kita apa hilangkan wangan pembelian atau mabu hani siapa ini kai hani macam mana atau wan atau siapa yang mabu sini atau